Zoliku Seraginye. Zoliku Seraginye. Zoliku Krüta. Zoliku Krüta. Thank you.
Deri ukoe pele moliro, kikidi pukilieta, mu uko kimhidi puadzesi kemopo pelelieta, siro mie puadze pushmoro, kikidi uko posilieta, mu temye ketse samoro, kimhidi puadze pushelevita, suze dilekevi seke vorkopi, kide zivishi. Jirie Japununu Jatenye Ketso Angami Baptist Church Council ABCC Mission Zadudo Bebavorje Hatiunu Vatho Kelli Shedi Sakiraka Kakesoko Sedi Dilekevi Kezhakechü Nipu Japucheya Tisozahau Jehovah Tuo Cheshe Mu Mission Tisozazedi Jésus Christa upete rakelie ke nise kedo por shotyo keler kopete mu online nunu kezedi nipu rashoke papete ko ke lusiawe nipu kepelemie cheketse upeteri umesepunu nipu japu chpreze ketse pelewe uke hununu ki krudie Kresare ko mietefe idichitie miekere pengu missionary chedivo Tezu Namsai Myanmar Patso Langlakso mu Poducherinu Nipu Japuchaba Ugo Votsolie Mori Ukehue Assamnu Pastor Mikenye Evangelist Mikenye Arunachalnu Evangelist Kenye Kekhriu Gorkha Baptist Church Pastor, Myanmar nu Evangelist Puo, mu Mission Director Puo, Laos nu ABCC Missionary Puo, idi Chazu Miekeresa Mezabaya, Tie Tisozanye, Missionary Tsekevorko, mu Tie Missionary Tsekebako, Rekradi Unibawe, mi huo tuose, mi huo kase, mi huo chaba, mu uko peteri, umesenu get ready, mission kikru ke zapuo, tsedi, dile ke vi ke zaketsenu, urhe tsevorse, mu jiri ke zedi, urhe tsesavoketio, mereyawe, mission tisoza, rashuti haubu, uko petela tejatipo, tseledi, Nipu ki Lietho nu unume mu unune sakulietiene jedo nipu japu Kechakechü eno Kechakechü Belho associate pastor Bazhakese eli Ruokuosanuo Kerhüo Tsali Krüta Dr. Medongulie Tseikha Jie Tsali Krüta nipu she Tsali nu uko Kechakechü Nie Christamie, nie Nidi,一直在流，在里苦死儿，在里苦死儿，后这边也不是说了。Nie Christa che belle go, siedi resiese lie, Gesù te Rose
che japu sebu keshe sodi potise lido Ketholese kewenu persecutu Dr. Neizorü Yiese Ketholese kesaunu persecutu fe eli Kekhriesizhüü Suokhrie mu Kechakechü Dr. Ruokuovilie Sachü ugo pastor zapuse hagobu keshe sodi potise lido Cheliko kiwidise bununu pengu uke pengu fa Kekhriesizhüü Jehovah Tsali hari arufa mu anu keba peteko Bazhakese sau Tsali Jehovah Tsali hari arufa bu mietse keme vikeshe keko rokramota hie nye kejo kemo pete vapie nye tsya kejau nye ketse kena pete tseke serhosia kejau ke pekanunu nye Kerhüo rasia kejau Kekhriesizhüü mungu kemejie se nye keditsere tsaya kejau hakeviko pie nye menguko tsitsidi zitui nye kresare tsekesa lakesu Filipiko kenye pununu Kerhüo Filipiko kenye pununu Kerhüo putsigi tubie keba Krista dori ni kelie Sala Krista ginu tse Kethepu ketse Dieho Kekhriesizhüü ginu tenu va bem ketse Rofunu ma virhe ketse Nusunu je mu hunyu ho mu me je ketse ho baharo akeniu tsatsisje niko kenum helie sidi Kekhriesizhüü krelie niko kenum helie di nupro tslie Lietho nye zas kele mu kometho ketsunu hapuri tsehe deri nye ts kerenuli di Kekhriesizhüü se niki viko zoliche Siro nye Kehupuri Lietho nye keniu rebi leta hedi Kekhriesizhüü reli rokralie Krista Jesu nu lepie nyokonu sesetulie Puo ukepenyo ferriu zoshiri ukepenyo faze ketede hadi putuo polam hapuritsmo deri putuo potse bezlie midimie hitsefa temie me vidi penyolie siro temie hitsefa di putuo potse kerenyolie sidi kesie ketsori Liezietsu zota cruz seritzo sala ukepenyo ferri potse peja pisa mu teza pete kokiri rukrieketsa teza pie potse wate sala Jesu zanunu kudza pete kutu predio tigiri tu kidzeri mu kidzakrori tu ukepenyo fe upo bu zayetsa ketola temye me peteri Jesu Christa ni pu zo ketsa pra predio Kechakechü Diekepu Kekhriesizhüü kemasanya pu apu Jehovah Tetseturu zapuza yepete mviewe Anyapu apu Jehovah no nyufulu ketepie Bubu hiko pusutsa kalvari ginu shedi rilashekeli la Tie hiko bu ngukemeje kedzova kelie Shedze kemere ngukelie Hiko kelu hapeteko vordi haugi kewe Tienyu Jesu Christa ginu hiko kelu se Hiko shedze kemere ngukelie lanu Tie hiko chedo bavado hanu zoshiri Temye chidi ler mhozunu kabazowe Kekhriesizhüü no chedo bavado hanu Hiko zebadi hiko krüsaje Kamasarufa no myepu pokete rechase Chatase Hikobu mpenyuku kelie bavado tisopu tsuji. Kekhriesizhüü tie tiso hasedi mission hato rakraka sakete hiko cheka sakete pihapo mission kelunu tualakase
Bava dopuche, jadu dopuche, tisozapo, ben medi heko, nresho, nke krupfe, mungi heko, mejemelobawe. Kekhriesizhüü no Thekha Tsali, Khedi Kekhriesizhüü Krüta ngu mejisidi heko bunu, no sedi Kekhriesizhüü pelekeshe. Jesu Christa lavor ke moche, dilike viu zatu lienu keshe. Heko bunu ne hauri ngu ke lilarim pejiwe. Anyepu heko nun hako, heko ke vike kununu nguli ke tse viemo. Heko ke vike kununu chili ke tu viemo. Heko mhichie hako mhaka krazuzo shiri. Jehovah Kekhriesizhüü ngu ke meje bamo liro. Kama sarfu to heko Kekhriesizhüü to liro. Heko ke vike kusedi chutu liro. Heko sese heko nieta livi. Anyepu no Thekha Tsali nke hu krose vorse ke tsukolam pe jewe. Anyepu tie heko bunu tigi ke dinu. Heko jake vimie chili ke vi. Jesu Christa heko kipu ke she dieze chekete. Mission hato chese ke tsakolam pe jewe. Kekhriesizhüü no ngu mejedi heko hatom hache hako ha tsugiri jase. Jiu siro no nke hu krose mi liu shiri Kekhriesizhüü keze po cheketenu zo shiri. Heko nu tseker hese, heko miche po tseker hese. Heko bunu kenu re linyepu. Tiem mission hato hau chezeke tselarim peje. Tem yepete nyepu uja use Kekhriesizhüü. Mikropo to setu de, mikropo vakatatinu to seti bate. Mikropo kakesenu zaputse zya. Mikropo ubazenu katsanu ke khoyabaya. Mikropo feu dinu zo shiri when you ho tsaka tefudi. Tienyepu heko tatsenu mission hato haha tseje. Kekhriesizhüü tie heko no heko kipu kese. Mission nuna haha heko gibamo taliro. Kehu hau shedatu. Kehu hau krulimotatu. Kehu mekutatu. No heko ngu mejisidi, heko krokesitui, heko bunu tie nyepu, dilike viza ketunu, heko serhi, heko numme, heko ni kepelem hato hau chesuzoli ketu. No ke krongu ke meje kapye, nyonyoko tsusekeli tsuchie. Jedo nyepu heko bu tiso Kerüsuo tiso hau hazedi. Mission ke lunu, kakeshunu, tuokeshunu. Pihiapo to kerlasili ke vi no ke krongu ke meje kapie jedo yegon shuga ba ke lupe tegi chesakeli tsuche ke kegamesanye pu retsaya kaza hesaya kaza chathasaya kaza us nozo nongu meje di yeko Kekhriesizhüü yeko bun ke toke ridienu yeko ngukeli tui dilie ke vi sevor ke seko piki derizi visi ke yeko bu nyepu zatse nresho Jiu siro miebu tie heko ke luginu nza tsetuli ke vi nongu ke mejeri kapye heko ke lugi tsuchie ke kike mesanye pu heko mission lanu heko mharhe heko nyepu bahushiri America mi lashiri Asamis mi lashiri lemedo pekudi kachari tsevordeje no nyepu heko Kekhriesizhüü heko michi hahatsugiri jasuche shira nyepu no jedo tiso hazedi japye nyepu heko mission ligo petegi tsese Leseke premium yeko ke hukicheke bako om hatom hatsu tetenu japucheke ze nongu mejedi ke kruke ko tazakase nyonyoko kachaka lapi uko tsudi uko bu tepfudi nipu teti sozaha nresho utipe voli ke vi ke krungu ke meje tazakase chi non ke hu ke pelemiko kachaka lasa sibaya ke tlam pe jewe heko bu chimelie no heko kachaka lakase shi hako hangulia ke tse missionary miko ke lugi mission ligo ginu hako singubaya katsalarim pe jewe ke kenyepu tie ABCC krokro missionary tsadi japutsu to ke tsepete ke lugi shiri no ke kroke ko taza khasachi ke ninu ne ke tefu ke pele taza khasachi onyepu luki haki ke to kebu tie nzachi ke me yekeli tsuchi temi ho uzi usas
타츠도메 노소코리 크리히스게 리츠지에 소로스리 세모르쇼바메 노소코리 크리히스게 리츠지에 게크리에게 마사니포아 부조호바 제도거 쇼하누 예고 게제디 미션 마토 제세 레카사 지수 예고기 부케스고 레카사디 예부 르쇼게 바티 하누 노 예고 크로스 예고 크리히스 예고 르츠스지 예고 마토 세데게 리츠고 츠기 자스 예고 게제디 르쇼사포게 토고누 노 예고 제바디 예고 크리히스 마톰 하츠 빼떼고 츠기 자스 셔리 하키누 뉴뉴고 따스게 또 빼떼게 루기 노게 크로게 코타자가스디 제도니부 예고레가 르쇼게 바케 빼떼부 오니부 테장물리게 비 우게 루츠변츠 가사슬리게 비 노게 크로게 궁우게 메제 타자가스지 뇽게 또 kezhakietuo Kekhriesizhüü 가사스게 또누 보츠게 테푸스 보크로스 보스게 리비페니스디 부부 니부 노포르츠게 스시디 제도 뉴뉴고 바츠 차타슬리게 비 노게 크로게 구엉우게 메제 타자가스지 아니 부주시로 예고제도 게제디 노 예고 크에 응메제가스 지수 그리스도 미주기 게제게 페크로도디 마케세도 집에게 바하고 츠기리 노게 크로게 코타자가스 예고 크로디츠디 게제디 펠로십 바가자 하츠기리 은게 크롱우게 메주부 바켈리 츠지 예고 게루 예고 르쇼페테 카피에 인제 눈펠레스디 지수 히라켈리 우자노 아부 제호반기 헤메제멜로무 차야웨 아멘.如果这丢呢，Kethodie Ketherü perketiu balido，这多Kethodie Ketherü perketiu Daniel to tese Daniel to tese kusoku bununu kerepengu Sunamirhu Kebdiu Nebukadnezar Sunamirhu pochelie Suokhrie tu Hesoru, mu poja tu soru. Sidi puasu pie Babylon kedir vienu keba dura rajanu dupieta. Sla kedinyo Kezhako angko mieta hita hoya Kezhako kini keseko kethocha chaya Kezhako chapimiko mu kedir vienu Kezhako petevor kengulie Nebukadnezar chekes mirhise de patoko chediodi Siro uko Nebukadnezar pie chekes mirhi modzenu taleze Slanye Hakekufe, Luo, Lyre, Trigon, Harp, Hebu, Mechü Tsali Doni ni Fesiro, Nye Judi, Kediu, Nebukadnezar, Chekeshe, Sunamirhu, Reshuduo. Slatemiko, Chekie, Luo, Lyre, Trigon, Harp, Hebuko, Mechü Tsali ni peteko fesise mumeta, temiko pete, seyeko, mu Diekepu peteko ju, Nebukadnezar chekese mirhu reshodaya. Sidi ukoshie kediu Nebukadnezar ki kediu bu rikechau chelije.
ke hu puri jure shomoro ke lupie mi tu ke baunu shewatuose Sitze Nebukadnezar punimo sedi, Shadrach, Meshach, mu Abednego ze vornus pusha, sla uko sukoze pumhodzenu vorse. Jie nieko cheke luo lyre dragon harp hebu mu tsali ni phe kesiki judi uchkese mirhu reshole liro viso derim hanu ni resho mero jie rekri nieko ke lupie mitu ke bau nu shewatuo Siro te ruoki ke tsepunye ajienunu nye kelalie videoga. Uke hununu missionary tsekebago langlakso missionu Neingutso Letro cleanly born Letro mu Kekhriesizhüü michio tezu mission regovinyo kejie regodunyo sekose Kekhriesizhüü line patso mission Nibi zonyo Kerhüo jaletuo sekose keviwe sekose tejangunyo solo nilatunyo kire chijo lam Shan mission namsai visovolie mukikru Shan mission Myanmar Shan state Reverend Belho mukikru Naga Christian Fellowship Pastor Puducherry Kekuazelie Suokhrie Jie Langlakso Baptist English School nu Headmaster Tseikha Neingutso Letro bu Lietho zese Kezhakechü Kechakechü Apo Jehovah Nkituko donyo Asake tatseto There is no Mechü Tsali Jedo Nkekre Lietho Zapulanu Mechü Tsali de Non Ruokuovilie Sesedi Atsepe Kusje Renekele Mepete Kechakechü Kelakelu Jesu Christanu Zaunu Chasiawe Amen Missionary Mepete Kozanu Kini Yiese vor uko ke hu ke Lucia puti ke vi hola ke pani putse missionary ko vordi metro fil nu lavode langlokso Karbi nu missionary ko ri chaba modi fil nu lavota tyo ke pele mie he ko shatha ka tsala he ko nidi he ko ma tho tsba we Karbi nu missionary se ka ba he ko ke zedi missionary se ka ba ki Kekhriesizhüü Puo Kethodie Mechü Tsali Karbi ni ro puo sa anyo sia Shedi puo javi sedi pom hatsba puo sa ukola shikinu the pride of our school sidi puo keya Kekhriesizhüü members ko Krüta bizomori Kekhriesizhüü members ko ri themi Kekhriesizhüü puri vori puo lanu ke chatsasa puo kinu testimony ke vi renusje Uko ke hunyu thasara ko chiri mi kekra missionary mi tsasa mor shoba je do mini kera asili ki ba sala a hau ha pumare sekatso sedi a manu Allah po thallada ro no du pun ba ikatso ke lenyu a
Diekepu Yiese drop pu do di war nya mo ta we 2005 je abu mi vo ka matra vo je di aka cha cha shidi nipu aka chepe lang lok so ni sa coincidentally sache ugo khedi ki hunu lang lok so missionary che ki te mi puri parliament thate mo stiu sun henunu khedi thajau agivorlie che ke cho khedi thajau za agituo menu za di reverence hu mo jelivi unya wori he ko ke jam ha sovor we deri thia aka chau radida je katila mana anyu pitsu class de ni ko la shikini praba anyu hechu class b ni praba ni pu non me doliro education ke vi anyu ne bu ni ngule che si deri ni pu abu lang lo so nyu lam zote ke penyu fa ke leu lang lo so unyala education ke vi tho su de ho di leba me che katila mana a akitru pete karbinu ni pu je ni pelesa wa de we a thenu leke moki aka chawro ni pu abu mani thori akini la ni te chu da he je sidi ka maro se di ka chasavor je anyu ke ni parde mo sunyuria aka char di da je ni pu ma doro ki ke tsiyo re khabi a tsi je sidi a Thursday me tsi so dibado nyu vapo cha se de ba de there is new chemo chetsle ken zde ketela mona missionary me as a family tapa mole reve kon se morka shop tho hego gari po ni pu jasadi trele di gari ke sawa se ba de mo kila zo za che le mori vi de chidi ba deri hinye akime hinye kar salale ke liu let us take one challenge chidi hinye kar salale ke liu hinye ki chemo chetsle ken zde deri market zat thome langlo so ni market zat thome la ma po chse levi chidi henya challenge popile musuro henya tiche bu kipo kenye chidi henya cheke cho ni pu Krühisidi mesorula dinatrebie ko ki yasidi ko tirazaki zore ko ni sedi ko bali ba vide bali bate so monuri henya Kephrü ko me thet Mezaba, Musuko Donyu, Mipu Pierdi, Shalom Bible Seminary New, MDiv, 3rd year Saba, Su Langloso Temiwe, Musu Uko Nihalonso Baptist Church, New Theology Precariat To, Saba. Ahakolam Hapuri Kamar Herleketu, Kamokolekitu, Agim Hapuritio mo. Deri, Henya Makatsiyapo, Haitsekabao. Dipunu heko zeko kipu ke tsetiki heko zeko diel kha pia hinya tsaka tsa nyala pe jeho heko mission budget nu hadzaki double so ade ho dile so hinya ki lavorlie so kelle nu a che do kamal haden he deri ke hunu se vor ka zasoro manu ke penye fa mi pokinjeri ratslero sa ke hu thajazo idi aso kelle nu se vor ka zasiya hoye Puti ke trate hine kaza akaza sa ke tu jeba ke zika tso famila pe voya diu laga ke tilamana ne pu sola ne pu akele ka tsa aso shityo ke tilamo as a missionary feel ni ba ka tsitiki you don't see what I see, you don't hear what you hear, and you don't feel what I feel. Angu gabo no ngomo, ang shi gabo no shemo, I feel si gabo no feel si yamo katsa. So aso discovered silie. That is the challenge. Shiro apuasam hashimo ti class ke nije promo. Tseikha ke ne genu ti cheseker la separate lavori yakora ti chesara Diekepu pastor full time pastor tsa. Mo association evangelist po kaza thala tho apu po kaza full time pastor kaza thala tho raka nyewji tripengu ngulie je apu retire mo apu retire she po pension
po full time pastor kazauki grading mu lebate what a testimony sako la nuri uch hebaya lang lok so ni uko ti cheka pra kepele mie basalia ba Kekhriesizhüü Kekhriesizhüü tha 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 ba mo ro che ne pu ke khela ni Kekhriesizhüü kriwo pare shiro lang lo so ni temye ko hajikil hura ko ke soring mu le ba de ka tula mo na mi ke ba lavor ko chole ba de telephone network with her ba de uraki telephone network vi ku ba de shiro chau hajiki vi ku par ba de deri sonim habo unu shokatsu boro jemata je assam nu hindu me christian me chek tsu ba de me doni sedi me dovis sedi christian me chek tsu ba de shiro je theri ugo uni shose ka tsu bo ugo members tro bo christian nu la non christian nu la ba de mus tiu nu hindu me influence gi nu program Bazhakese lidi minister MLA me receive ka tsai phedi media ko pette je wodi ko zidi TV no local channel ko ri patta di sidi me propaganda se debate hindu me mer hetsidi sidi me hatsabate so lan no so ni vot bate hu Karbi anglon nu teze ko non Christian union so shimo de che dokinu sededi Honghari union chi so non Christian ko union de ko union special de hu Christian me target se ke tola ko union special de musunyu main sponsor koro CM MP MLA kajame ko to so sponsor se ko union just se ka tbo ko se de de di me si di ma ka me si di me matsba do ko rofum ha shiu se di ko ri ko strategy se pe kusike Khedi ni waki chaya we shiro ko lasikinyu mikrobo Kerhüo pe wa de lasikinyu a che ka zo ko lasikinyu ke shemo sef wa de ke tsaka ne me fo ke tsakinyu se lavor vle rezai wa kata me wo ke ye chi ke tsunyu a hu ki wa ki yuri se ba ya am I an ambulance driver ambulance driver me chidi atyo apeki yuri chibaya but there is also Kethodie shiro che the theje ugo pet mikatra theje usibade che theri uni mo sekacha uni sho sekacha ugo students me po hostel ni po sheda po ki shemo agar ni gasadi up for yeru tir thor gadala tasale ke peshele soda pezirle soda thedo basa mo de Pufu punyo ke shemo fudi amhodzinu punyo ke shemo fudi to poravo ka sa amhinyo zilegan zale ikatsa uni shokatsa so uni mozole deri shikatsa zeke se sa shenye nyo ka patha ko ladi yo okitruko vashi sa sheti akime nye zilegan zada henye ke chatsadi kradi zilegan zada Nepu ki complaints ni Nepu no ke di bola hai ke tsa ut pe me shi ke tsa hai ke tsa ke di bola kha be he bu se ke samu si di hinya complaints there ni pu ma po hinya pe ke la ka sa look at the brighter side ki jete me hola se le je si di so mu so ro ke di bo ga a pe tha ka tsa ko a students ko je wo di azedi ke je duri ke pa tha sa ba te doctors bade engineer bade lawyer bade TED teacher ringuli de shiro so become pastor bade kezedi hekom hatse bade evangelist bade shiro cheu ko students ko ko le sakis theology college mo deri cheu ko le sakin new prakaba ko che me trobo theological institute new Kethodie probate heko context bazo what do you want more than this how jeno kitu mengubaga sidi nipu aketsola bat sola ni nipu pejewe siro Karbi anglon west Karbi anglon you lavo katsitiki uko ABCC ki atinu khasame me se ke chesdi west Karbi anglon you ko missionary ma thotsba
Jerry what so come get trouble. Uko ke hu Neizorü. Missionary me West Karbi New Ketherü. Uko feel longle athan new. Akitru vo zedi vo last visit new. Longle athan new vo katiki uko ke kru me penguba longle athan new. Me puri Ruokuovilie katsa puri to mo uko me kitru me penguba katsa new. Uko zeke se uko hyo zeke se hyo fellowship ba uni selie. Temu ke ji pengu ki kru pengula temu ke ji pengu lever. Jo uko ke hu chidaro Theheba to ho. Yako Okola so uko nis segazabo. Mo temu ki ji pengu ki tru pengula so sa besonu nu manna pette ka tsim he. Shidi ki yutsi so unile mo he ko unisele shiro so shen he ta lavo Nocteran fellowship new vo Nocteran fellowship new vo ka tsiki Nocteran fellowship new ro. Uko ki kruche ker separe she uko evangelist tsetsu ba po visa ba so new uko fellowship ki huki ke sari vis sedi uko tsba so new uko mission committee ko uko Khedi mission committee ko uko contribution so new ba we shiro so new deri ki fellowship so new ki trupo po kemeje seba mo so ro po che do kinu ke pele new ler ka ki group mo po kemeje seba mo so ke dibo laga po ke pele new vor katala Jesus Christa pele katala rana me po huwa po kivawa po vinya ko Ruokuovilie Liezietsu shidi po me thotto di je empty hand shidi Christa pele di po punishi di po vor po ke selie po ki ke choka chati ki po jeri ke pele new tsasa ji thazo deri po uko ke cha jeri samor shoba sala a uko ki hu the ke hu ki chasa ke no uko shezanyo me po Christa pele ke tala po ke meje seba de ho po ki ba mo de ho po nyo me kerba grief ko ke medi po ki hu ke hu hamren ke hu po kitse di po sonyu po nyo ko kera zedi sonyu bahu aki hu ki punne ka cha ke nyeu uko sheza nyo me po pastor tsaba po ma zto de po hesidi pastor tsa ka tsa me po nyo uko jenyu puti vode mo sola nyu uko diu tsa mo shoga hukibo nyego laka tsatsba ho Kephrü ba leche suje go kepele mi ha thoro suje go malek suz ka tsatiu ugo ze ke seba de ho ma ke vi ke tsmie ma ke zmie kru ke zmie malek shi mie record pe so ni pe tetul tsli de mu mi ka gram ha ke vi tsa ugo Khedi member ke mokori mi trom ha ke vi tsa sakori pe te record ba de wem hale shibaro uza kraba prewe tella new art sara ko ki challenge sin ne ka cha a machinery cha par ka cha aki hu mori aki kru abu machinery sin yu ka cha la machinery cha mo a do zili de I was prepared a do zili de mo I was willing aro tuasin ne ka cha la a machinery cha par mo sun yu ata par ka cha ti ki machinery cha ki re thoche vadie naga hospital ni voza katsa kanna vo attack cha ka cha khawanu le sheranu le shiro so shecheri sholalie azunu mi puri age ke toba mo aze go bu amengo ja athu age ke cha sokore trabaya police station nyo dokma ka nyo ledi khuzba police custody nyo zga cha kori ratamada lekenza mi uki do phalerdi uvinya Ruokuovilie kata so kori ratamada lekenza mi wor akat sake de so ko ze ke several way mi akenga mi don ni manga unisho kiniro vonadale shidi mi puri ungomo gra zelekenza unisho shiketsa ke several way so ko pette satan
po strategy se vori appe mishi se vori missionary me kote care umerera tu le di pale petrale hukum khase wade eri pele kanzada rosukruda ke di walaga the member had devor ga ba pette missionary me shet ha ga bala pele kanzade Jesus Christa kulide satam hakenri Jesus Christa penale kenza puro fuso se missionary me gaba sala chesarago norin kharu jepardi mi bunrin la phejangu ke le me snmo me ekatsa a anu ke thotsdi nyo chayawe ti cheker tha a langlo so ni bavor da je akelu ki tuwo langlo so ni bevor da je mo ache do kervanyo atu ama halasro pitse separ kata so atu anguba timike je shobe idi shidi a atu alela ekele o putiba samdali viha shirasa dio tsmor shaga hadzgiri matsa pevi kule mor shade ekatsa so lela le kepele mesa uki trupette kala ke lengule mor sho deri saki me yekatsa ba dile ki views suki jakue kathola shnyo pukatsa kizpette kala ke lengule mor sho shide kizunyo va po gel hulomo va por bizo to kizunyo lukatsa salau ko pette ke chachela lupevi pisike Jado ngo Kerhüo ni Bazhakese Liezietsu Belho mu enoli kesoninyo solo jitiu nu ukom hakengu mu kepesi ke chati balido jado chalie chasake thagoliro uko Kerhüo dikongo hako kengu le taliro fellowship assistant eno nisher Liezietsu bu teja chasa ilido
Tsali Hego Krisidia, Kazaki Krien, Chukemesani Pu Jehovah. Putigi Vipo Makere Haula, Bejetrowe. Anyapu, no Hikomi Potter, Petepel Hubie, Kizanus, Heko Bu Timie, Tigata, Semo Keshua, Tejagor Kabie, Kokechu, Tigasagolar in Zatseaway. Anyapu, a Jehovah, here, no Maka, here, Zakasanu, Tejetitula Yamo, Kazagolar, Hekazova Pihetze. Anyapu, Hegoche Dori, Tejili Nidino, Nipu, Shokeler Hanu, Nipu Maget Dupo, several Kingulete, no Zabia Hagom Hosas, Tsakama Sasadi, Sedinu, Nipu, Gedir Vietspazakili, Anipua Jehovah, so no Zabia, Kasamiri, Siro Nipu, Taliasami Pet, Tetskili, Jidinu, Hego Kenure, Nipu Jishu Christas and Tasiaway. Amen. Chitiunu, Kephrü, Ugo Kehu Ketufa, Enoli, Keni Hekonyo, Belho, Puputi Selido. Krista ukela ke liozano, beteko ke Lucia, Kephrü ke Chapenguba. Eno Tsitie mu. Enoli Kevilhule Liezietsu Unyenyo, eno Razil Hulie, Mu Eli Mezevonyo Unye, Kechakechü Nye, Bapu Ki, Maitai Baptist Church Nunu, Kechakietuo, Kechanu Kikru Varagrabanuya. Khedi die Nesepar Bade Sala Niya Piprelije. Jaz Kechakechü nu Manipur nu Kephrü Baula Chatio, Vordi Kepenyofaki Umeji Meloche di Kiesaya, Putili Ro Thevati Bapengu. Vorkitu Nipu Zadu Dr. Ruokuovilie Satsa Pastor Nipu Yiese Kezala Sadio, Kechatsabadi Peteko Vort Hejangu Prelije di Petekisa. Messaja Serepudu Kekhriesizhüü die Zeluvelie, Chie Pastor Bu Ukozapuleseko ki Yiese. Eno Kechakechü Suokhrie. Eno Kekhriesizhüü solo. Eno Kechakechü Hyome. Eno Kechasevor Belho. Je, eno Nise Delie Sacha, Bu Tsalinu, Japutsado, Bu Putise ke Washe, Nepesi ke Sakimhidi, Je Doni Bu Desidi Japutsagio, eno Kezhakietuo Belho, Uko Associate Pastor, Bu Diekepu Sesa, Krüta, Kesesa, Mu Sachü Mechü Tsali Krüta Nibu, Ugo Tasa, Lietho, Kekhriesizhüü Putise la Lirvi.
Jesus Christ, His only Son, and the blessed Holy Spirit, distinct yet three in one. I believe there is forgiveness for everything we've done. That is why all the more I will serve Him. I believe the Son of God was crucified upon the tree and laid within a borrowed tomb not far from Calvary. I believe He rose up from the dead, alive for all to see. That is why all the more I will serve Him. I have made my decision, I have stayed my claim. I have drawn a line in the sand, and I'll not be ashamed. With the world behind me and the cross before, by the grace of God, I will serve the Lord. I believe you must be born again. John 3:16 is true. The old life can be washed away, everything made new. I believe the love of God can somehow find its way to you. That is why all the more I will serve Him. I have made my decision, I have staked my claim. I have drawn the line in the sand, and I'll not be ashamed. With the world behind me and the cross before, by the grace of God, I will serve the Lord. And I know when Satan and his minions come to torment me, when I invoke the name of Jesus, every demon has to flee. I know the time will come when Christ returns again someday. Till then there's just one name on earth whereby men can be saved. I believe there is a right and wrong, a time to live and die, and the Bible is the blueprint that all men should live by. I believe I'm not alone with my faith in Jesus Christ. That is why all the more we will serve Him. We have made our decision, we have staked our claim, we have drawn a line in the sand, and we would be ashamed. With the world behind us and the cross before, by the grace of God we will serve. By the grace of God we will serve the Lord. I have made my decision, I have staked my claim. I have drawn a line in the sand, and I'll not be ashamed. With the world behind me and the cross before, by the grace of God I will serve the Lord. By the grace of God I will serve the Lord. By the grace of God I will serve the Lord.
ABCC mission zadudo pemedi ugo nipu rusho nipu japu tsuza nipu die kepu ketam hoza Kechakechü zasedi upete sutsudi nipu japu tsakaba u missionary ko mirhi bukinye ugo matho bukinye mahosna how me yep go. Kekhriesizhüü mana Bible study how ba modaliro. Professor ketsa ba modaliro. Hokipo nipu die prepare uke vwali kevi mu se kachatha ke krowali kevi tiri ni. Thaki pukinye ke pudioliro. Kedi bula lesu thusashi. Ki ketsa bula thusashi. Tupie suputsashi. Mu puti kim he ketsa puo. Zeka sebada katsala lesu dao thusadeshi ketsa sidinu prakatsa meyepi. Nipu die provoliro. Pukinye kepudioliro polve lesu tupie kepele kotsa ketsa.
keme sazo sedi keme body kepe krochi iketse pie pu deri haha me hope de le liro stiki la pe ko kepe le krula pe ko mu ukozo ketsewe su chbizo morivi mori su chmo ketsela kekhre ketse bazomo tenu mebu utthapa flie me chhunu dipu he iketse pie pu deri dia ha ko haliro stiki la pe kodinu thukese pukese diekrobo Lesa tukasa nu tiza tukasa katolasa kasa nur tupikaza muri katolasa kewe nur tupikaza kropoliro satiki temela satiki lukaba kepele krola pekodinu muri saye ranaula pekodi tukasa mulito deri katolasa kasa nu tukasa hori muri katolasa kewe nu tukasa hozowe tiza ti nu tuwade mu jeti nu wesu putsaba mode ikatsa bamozo katolasa kasa nu mohodiliro tepu miase kikrutsu ide katolasa kewe nu mohosoliro no haragusho ide mu hatikila rabimo de hakozowe temikal hunu bubuse hutu morokasho ba huri kepele krobunu hakoha tsazedi huli morokasho diekropo ni mati mefeteta kuso Kerüsuo nunu Kekhriesizhüü butsigi chayu jisue petakeli ko pengula kesa siri petakeli kerepo kroko galil nuvo sidi jisue ukoki keputui gijetu gi vota siro uko pungulietse uko poroshota deri homie kendudota ru jisuvo di she ukoki Tigiri mu kizri kekope tepie atswate sala tu vodi seyendi kope tetsbie petakeli mie chaliji pu munyo mu keme sorfu zanunu sko zulu khasa di ukobu ani ko ki pu kasako pete tseliketuo la uko petasaliji siro hari a puti thelaka chori nikoze si tu zotuwe sita Die haliro tupie muri bahuri pragati miliro judamikola pekodi tukasa uko budje purpose voliro mulito deri siyeni ko ki pusachi idi jisue budye sosedi petakelie kerepo ko ki pusa mu mati kera pengu mu soru nu tukabau overshadow tsakawa sum ho ski jakku katsapu pe uko pethosada katsa mulityo mathikera pengumu sorunu hamhedi tupiba putsigi chayu kere kenye ko kechegesa siro mie kere kenye hako tarhosadi uko kechedi shie nyiko judake moko kidza mori samaria mierna punuri vohye deri israel seyemie Zeketa teku ki vochi Zeki zokatsuwe Judamie la Israelmie la rabi petrokesa mulie Deri vori kenyo zatie seyeni koki vochi ikatsa pulada katsa honu muliwe Shetsenu Jisue pumharapuni kepenyefe pumharapuni mu suwe rali dinu sakame yasada katsa nipu di hako prakesha soke kasunu mulie Daniel to tetenye kuso kere die nu prasaluro die hame katsa puri mulito Daniel to tetenye kuso kere die kere se talakinu sededinu pipa kere diu kemetusudio Temenyor hi kemhepo tigi kimhuko nunu par sidi po nhen nu ketu kivo Sidi su hojunu vor thalie siro mimho diketse mu zapu zaye ju ke diketse pie putsa theme pe teko seye ko ju die ke krikri ketse bu kobu pulie tsatodi po mimho diketu e kachache dibake zo su jtali ho mu po ke diri pe kawali kel ho pozo Temikakra Pubagatsukim Leia Kajapuliro Die Hakoha Nipu Die Percasanu Pie Seyepo Renapo
mori kepele kropo tsadali ro Kekhriu la punu matsa mori vide mori Kekhriu la puba mode iketsari ledaya Bahuri Katholiskevu tiki lessa hakoha Lietho kesakoliro Israel mela pekole idi puya kajari ni mu body dilekivi lessa Mathi Mark Luke Johan Hakori pie Israel me Judah mela pekudi pusadele iketsari puya Jie prakasa Daniel lesunu mu Mathi lessa prakasa hakokinu uko lele mu silikevi usa Seye koki pusache katsa hahaliro Israel mela rabbi moda katsa Judah mela rabbi moda katsa sunu lele morosho Daniel lesunu nyen ketu Ancient of Days katsa po ho jim hong katsa mu po chapi tsasaketu jetu pikaba hako haliro Israel me Judah mela rabbi mo deri seye ni ko seye pete la katsa mulityo Kim Hedinu Israel me rabida dumu katsapo katol sacha vachaya kajakwe pu mu saginu bahuri Daniel lasunu se party pukasu kepenyefe Israel me sucha mori Israel me jepu pu shiji ko mori pathakile ko mori pu pathokasa shije kesiko hako haliro Israel me sucha mu Israel me Kipu ketuo sedi po Mechü mu seyeni ko isdaloro Israel me represents bada katsa such bada katsa seyeni ko ilasro samho padele sje padele katsa sasa mulitio pathakilie kerepo ko ki pukasati hanu seyeni ko ki pusje katsa pie pushiji me chlije katsa pukasa haliro puba katsa ke mi ho Hami katsa halese de veliro hawe pathakili ko ki bipuba katsa zo mori pe Israel me Judah me ki bipuba zo katsa hawe hale kekrede mum hale hawe mere thode katsa wesasa lele morosho seyeni ko ki puji katsa haliro tie Jesus Christa pelile katako pete mesede sheji katsala pethokasa pie upesesede Ubu shejitsa morokesho sasapie upesesede musumhonu shejitsa kelie hausevodi kekrimi pubu shejitsa la kelie hopie ukomese tsasada katsa wesasa lele morosho Nipu die hanu provoliro seyeni ko jepu katsunu Greek media seya kajauliro distazo katsupo sesi mu akajo seyeni ko kipusalie mu uko kipu kasahanu Pele ke liye ko ke nu do para katsa mori petha ke liye kori pelem mori ke nu do para katsa pusa mu pele le re katsa ke nu do katsa ha haliro Greek medin uliro distazo katsa die ha hasesi mu distazo katsa die ha haliro pucholio disbelief ikatsumo not believing pelem katsa homosi there distazo die ka ha haliro pucholio English nuliro hesitation Mori state of uncertainty idinu krukhemo katsa mori kenu dobada katsa ha pelem katsu modinu pupe pilie moba katsa dia ha si nipu dia ha nu prasa mathi to teme fetata ha prasuliro mu ha pemedi to pikaba mark to tekera soru sie look to teme fe dia johan to teme fe pakatsa ko to tepu ha provoliro dia ko kem hebadi mulitio Mu Jisu hila katashe hila shikilishe vori petakiliko pengusa mu ukwe peleli re badakatsa disbelief modi hesitation badakatsa hanu mulie mu temeke hupuri hamikatsa po teme jorali temeke hu jonu nu les dioloro hamikatsa punu bada tuokatsa sasa lelevi kekrila mona ke sheme po hila share dinu vo upengu kasa hawe Kethotumo modeshi katsa kenu do katsa hesitation ha badakatyo utyo urali ukalhuri nu leslorosa hamhi katsa ze ka seda zo tyo katsa bahuri pathakile ko ha katsa thapunu thazo tyo katsa sasa we lelevi katsa mese chemical huno kenu do katsa to siazo mu kenu do katsa pathakile kori sikatsa kalhubunu huwatazo
mu te mi ke lu nu ke nu do tu ke tsa ha ko be pu hi pu degree pu ke kho ke keri ke kri tu ke tsari ni de micropolio hesitation ke nu do ba ke tsa ha be che mu che Jesus Christa pele le re ke tsa mori che mu che Jesus Christa se u ke la ke liu ke tsa sunu le re ba ya ke ja kropuri ni deri micropo zo we sakiri khoko mu micropo we ke nu do ke tsa ha we pele me ke tsa ha we disbelief Meliewa katsa ka tsori sidi hukatsa hemiri ni mu hawe titinu mo hosaliro krakatsa mimi jeda jekatsa pelem katsa disbelief Jesus Christa melie katsa kramimi jeda katsa ukwa sasa ngu nyulhuri kramimi zo kepele kori kramimi rtsali zo chakhe pelem katsa pelem katsa kehuki bhagatsa ko thatsamimi le raje katsa hako hari krakatsa daje katsa ukwa sasa musade pethakeli kori kenu do katsa tipo zekase mu kenu do katsa ti honu jisue kimhedega nipudie no provolero jisue uko penyo mimi vor uko penyo mimi vorinu po haile katsa hila shera ka thozole katsa Samuje tu fabada katsa mupo hilashe katsa ka thohago nu ukobu pujie pu pigo me ho biezo di du silike vi sari tsasa temie ke nu do badaliro temie peleli re katsu nu hesitation ha badaliro ke penyo fe chakrapie utsu yazo u penyo mimie vor yazo mu we mu ke meje cha ha Puo upe sipengu kese ubu pusi ketseli kevi chakrapie utsa ketsa tihanu nipu die pra kachatsa mu kepele krotonu badinu thuya liro we kepenye fe siketsa mimilia nipu sipevi mimilia kenu do katsa kal hupunu lubari nipu we upenyo mimie vorsia a hai ketsmi ho a hai ketsapie Krühi ho, ham hedi japian ho, ham hedi nkrebaya, hakim hedi ngumejebaya iketsa, kepeleubunu, kepelepfubunu, po susili ketula, po penyo mimiela voria kaja, hanunu mulie. Petakeli kori, kenu dobak tipunu, Christa uko penyo mimie vorsa, sidi uko bu pusi ketsalie. Kidinu, Jesu Christa hilaketashie. Uko pusu tsasa mu hilashe de pupele kele kepa te ka chache ke hinguli tyo ka tsa wesa sasile de mu kidi nu Jesu Christa pethakele ko pengulaga kidi nu labordi nu kerpu krogo zeke selaga uko haki ponunuri dilike vi ha thepudi japutselel ho Christa hilashe de we ka tsu situle ka moshe Pethakeli kwa Jesu Christa hilashe de we katsa su sile mozche haki ponunuri dilike vi hause di zaputseli ketyo putsaba mozo musakim hedi uko ke hupuri nipu japutse katsenu Jesu Christa Allah shisa mu hilashe da katsa su situ mu peletu mozche haki ponunuri Christa metse katsenu bahuri shijimi potse katsenu Mu shijimi potsadi kikrimi pubu Krista shimeji lagatyo japum hatotse gatsenu tsalikan zo u tyo su situ mu pele tuleka mochie su tsalikan zo mi ho zunu share takatsa michia kelu pedaya tepuchile moya mi ho diese gatsenu diepu gatsenu metsomo pume metumo katsa hiridaya deri sokowe Kezhao mode, sokwe chakha tsaka tsu mode. Jitiu nu teme kaya kra, dipuli si mo katsala, diehisi mo katsala, mori mi mhozo nu tepu mo katsala, japu tsali reba ka tsu modinu. Puke pele tsao metsu tu mo katsala, teme kaya kra, japu tsali mo bade. Puki tiki nuri, kalaki li je, sedi kazakatsa. Pukie mu pushi zanyo, Ri kalakeliye, mori kepenyofu po Kekhriesizhüü di Kechakechü. Mori sakye mu purana po seyeche padi Kechakechü nu vodi japutse ketyo. Tefu moba ketsu liro, phobias ko, hapo pri ketsu la modinu, mori po me metsumo ketsu la modinu, po kepeletso metsumo ketsu la.
bùa bù cái lá cái liệt hậu ha xịt tụ một bè lệ tụ cái chú mẹ chỉ liệt một cái chú là thay mấy cái cọ giáp bút chỉ liệt một ba hanu đi ra u có cái hộp bưởi hai cái chú tháp bún tháo về liệt rồi u nu khép bên nhị bút ra mu bùa u ở chia cái giá u bên nhau của vợ cái tuổi đó chỉ cái ba hậu chau khao hi cái thô lệ sếp cái chát cái bè lệ cruise cái bè Bazhakese bùa u bên nhau của vợ cái chú hậu về bây giờ phải liệt bây vi liệt city u cái bè lệ hậu ha cái miếng cái chú liệt về phát thọ hậu về chắc khát cho vào show nhị bút dianu Krüta Yiese bút cái cái cua bia bút chỉ đa cái sẽ bút Yiese Krista cái zenu vô cái kiri bút cái cua ní sẽ rồi đi nu já bút chỉ rồi ông om hát thọ chỉ đi nu já bút chỉ bút Diego bút cái cua ní đi nu thêm nhiều bút fair nữa đi nu cái bây giờ phải xí cái liề bút xí cái liề đó chỉ có chỉ liề rồi mu vô đi nhị bút đi hanu mà thì tụi em phải thà Kerhüo Kerüsuo nữa mà phải có cho proposal rồi cái cua họ bị bút chỉ cái sự nó cái mấy tỷ la cái sự địa thu bị bắt đi ngồi đó Yiese Krista cái dân lu cái cái bút đi đâu về Satan bút mẹ đâu bị cái gì ngồi cái dân cái cua cái dân giải cái dân cái nhị cái dân cái đi bé tây bé bút bị cross vào đó cái gì giải họ bé tây bé bút chỉ是đó cái gì Satan về severely bút offer chứ bé bút chứ để Yiese hậu ha biến mất đấy Satan bút mẹ đâu bị cái gì hậu nu biến mất đấy hậu ham họ cố liệt đấy Sidi nu bút hậu ham họ cố cái gì nu cái bên nhau phơi bút Liezietsu đi nu cái mấy Neizorü bút Liezietsu đi husa cái mấy Neizorü Liezietsu đi cruise gift mu sginu zapu zaye bie bút chụp liệt Satan bie bút cái ba cái dân zaye cái dân cái nhị cái dân cái đi có bie bút cái ba yes sẽ bie bút viết lại cái liệt tigiri mu cái zeri zaye cái cô bé tây bie bút ghi cái liệt họ họ bie bút viết lại đấy thế mấy cái hộp bưởi sẽ kiếm hết đi nu Yiese Krista bele lieta mu sẽ đi huba cái gì vậy Krista me jorali sẽ đi hú cái liệt bút Liezietsu đi hú cái liệt Satan bút mẹ đồ phi phi cái gì rồi xí mẹ đồ cái phi sevo bút cái gì rồi xí chỉ tí cái thegu la một đi nu cái dân cái nhiều hú la một đi nu bút cho cái mẹ Neizorü cho phù rồi Satan bút mẹ đồ phi cái gì nu heliwe meliwa cái bên nhau phải cái cua sẽ đi sẽ bên nào liwe chứ chứ bùa thêm nhiều su tí cái nu Sachü Satan bị bút cái bao yes sẽ bị bút viết lại cái gì Yiese Krista cái lúc cái nuri ngồi thế mu thì cái bele mấy cái chân nu uko ham hi cái chân mà tháo vào đến hi cái chân ri bele o mẹ đồ phi cái chân nu phát cái vi cái gra phát cái o cái ni cái gra bia o mẹ đồ phi cái gì o bu thegu chale cái vi cái gra sẽ đi o ki vô ya so deri ho ki bu so ko cái thonu nu mo ho ki bu so ko bút nu nu mo ta ya so ko nhị bút mẹ đồ thề mỗi Krista mẹ jorali cái món nu several utsia thế mẹ cái hộp bưởi mẹ đồ cái phi hai mẹ cái chân nu thắc cái mẹ Krista sẽ chỉ mẹ sẽ bắt đầu rồi mu sẽ mẹ cái hút chơi thép phụ đi nu nhị bút Japan nu ham hilia morosho nhị bút Japan nu ham hilia hồ cái chân bút li vi mu sẽ Japan chơi cái vi mẹ đó cái chân vậy sẽ nguwe chỉ chỉ cái chân nu bút cái sự zulu cái phở hà hari bút sự mu bia bát tháo sự cái chân đi hà hari bút cái sự mu Lietho mu hao nu provoke cái chân nu bút cái sự liu rồi zulu cái phở mu bát tháo cái chân hà qua hà liu rồi vô đi nu bia chỉ chỉ cái sự mơ cái mấy cái sự đi lên cái chân sự bút cái chân cái tháo sự dễ thuê cái cháu cô bút cái chân sự mu liệt chỉ chỉ cái cái chân nu họ liu rồi chỉ chỉ xử lý cái chân mi bố Yiese Krista chỉ chỉ xử lý cái chân bút cái sao nu
Zulu Fakelie, Mu Petakasa, Hakohario, Shijikatsa Tsakelie, Nakametikasa, Kasap Watsakatsa, Hakoginu, Shijikatsa Tsalia Hokatsa, Zulu Fakatsa, Zulu Kefa, Murpet Moripetakatsa, Hanya Haliro, Shijikatsa mi Pokel Hunu to Morkasho, Shijikatsa mi Po, Katsakalhu, Nakametikasa, Bakasa, Diekatsari, Mulia. Johan, Pokel Hutiki. Johan me baptize ya ka jau Zulupi me che ka jau po Zulupi themi ka kra chasa mu po Zulu kha ka sa ti ha ko hanu ro themi ko bunu redili ke tyo u ke jo ke mu prakelie repentance ha zasi mu themi ko do zbe prepare zbe ke penye fe pu shi za ti Christopher ke tu dear ne le ke tu la u ko do z ka sa Zulu ke fe Hanuwe ukobu ko do zitsili ketula Zulu kasavor Johanwe. There Jisue Hanupu gasuliro. Johan ye baptize katsu kiri Zulupi mitsukazao kiri pugasulio sije meya parkatsa ski putsa suko parkatsa ski putsa meya ko parakatsa mulie. Mu Jisu Christa pugasa Zulukefa pugasa hanuliro. Kepenyu faze keperola kelie. Kepenyu fa uki pugasa sono O di fekofadi tsatsa zekelie. Po nyo mu kemasor fa zekepero mu ukapie ukotsa kepenyo fa tsadi sunu lukelie. Sosa pusada katsa nipodie anungulewe. Mu sikatla nipodie no pugasoliro jisue pugatsa ukobu nyekoki pugasako pete tsa zeliketula ukopethasalichi idipu. Mu Zulu kefa haliro. Jisu Christa pelele motshe Zulu kefa nu ukasaliamo. Miepwe Jisu Christa pele modi Zulu pwe tshe kekra. Mu bubu Jisu Christa pelele ketula pupetha moroshote. Bubu Jisu Christa sile morokeshula. Kepele kalhupo huli morokeshula. Katole sa hapie pukipu sa moroshode. There is service okamo. Zulu pekele shenu zoshiri petasaba morgasho nipu diahanu sasangu pe viselie. Siketsla kepele mi pokelu nul hukatsanu. Katole sa ha sile dinu kepenye fasilie sidi Zulu felia. Zulu pekele shezo shiri katole sa ha pie uchatatsa musedi huba morosho katsa. Poti pe tenu karanami potsidi huzu morosho katsa pie pushijiko petasakasa mulyetewe. Mupushi jigo petagasa diha kwaliro. Ugo pete petabazo katsaswe lilivi. Zulu fikatsam hoza kepenye fasilie morosho pelele morosho. Zulu fikele shenu zoshiri kepenye fadiko si pele mu huzu morosho. Mu karana mietsadi no kepele mi pue karana mietsadi husi Huzu simorosho katsa hanu we nipudi hanu nu sepevi selie. Kekrila mana kerene mi potsadi huzu mo peliro. Haki pununuri kapatami potsali hokatsala. Jisue pukasa hanu ukobu sutsa zegelie. Puo uko kipukasa jisu petakeli ko kipukasa su tsa zegelie. Sosa pusa. Mu sidalorosa tie uko kepele mi ko Krista mi ko Katolesunu ukipugasa, kepenyufa ukipugasa suko renalie mu tsezegelie, mu susedi kekrimipo, tarholakasa, chatalakasa supubade, petageli koburi, mu kepele kroburi, ukoburi, hakipuri Jisu Christa pugasu chipada shokatsa sasa ukokipuba. Katolesa kedipo ukipusa shikatsa. Sozo ke moshe ke kripye pethala shokatsa sasapye uko kipuba ke krilamona tizati nurizo mu jeti nurizo temye nipu diesedi japutsa katsanu pie ukrunu sya ka jatiri ni ke tizza japu tizzanuri ka kratuzo mu chezore ke tizza japu ka kra shirzazo katholdie provodinu putsokropo diekropo separi kepu Kekhrigo kepu mada ukru ke tsakropo separi kepulie ukru ke moko sedi kepu mada nipu die provokatsunu sakemhedinu kropo dathelidi sedinu temia pukru ke tsakro ki puke liushie pete puti tsomada kaja mu chitiu no hamedi huzudele ketsa
halem hasiri sasedinu katolesu ke diopo bi ke dizapie o ki puba ke chu modi Diekepu po seleri kheledinu sedi japutsu tu ke cha themika kra ni de jisue o ko ki pu ke cha pathakilio ko ki pu ke sakem hi po pu ke su she hakke kripie pu hi che po pathake su she hakke kripie pu hi che ke che o ko ki pu sa musik zlatie ke pelemi po ke tsunu ke penyefe ke dipo o ki pu shi ke tolese ke dipo o ki pu shi su se di japutse ke lie su se di pu ke lie su ve o ko messe mu o ko ja musik zla shi ji ke tsemi po tse ke tsunu we pu bu nu Kethodie nu tupi ka ba tse ze ke lie sa ka zo parle mo tse shi ji ke tse su we zo mo zo no katolese je sile de pelele de tse nu ke tso tse ji zole mo we ze xie chi ji ke tsaka lusu party zole mo lo de no tse ke tso tai he tse uwe upi mesake le tini de tai he tse de no ni pu japunu ludio ke tse ni pu krpinu ludio ke tse tai he tse de no tse ke tso no luzu we lo no shi ji ke tse mi pu tse ba zo mu se ke me di se di ke krimi pu tse pe ni la ke tse no Temi sobu, tenu sefa habunu. Su renelie pelelie mu tse ke tse ke zo parli liro sefa hari muri suri. Pue shiji ke tse ke lu le bade. Mu lu ke tse su tse di lu ke tse nu parli ke mo che shiji ke tse ke lu pu lu ba ke tse pu le re ke tse ke tole se za va chai ke ja ko se se pu. Yesu Krista o ko ki pu ke su liro. Pe ta ke le ko ki pu ke se ke mi. 시지 게 츠미고 니고 어디 세연니 고분우 아시지 츠리게죠 오고 베타스지 줄루 비에고 츠스지 그저 보뇨 무게마 서프 자누누 줄루 비에 오고 츠스지 그저 수베 베타게리고 베세서 무지베 티에게 벨레고 베테 베세서다 그저 웨스스비에 오차타츠 무비에 오게 차츠디 니부자분우 모셔 그저 니부디 하누누 우르츠 디에탈라기 부가술로 Nico zes sitio zotio idino pu. Siro hare puti telaka tzori nico zes si tio zotio we si. Gesù Krista ki zunu voka tsaki. Pu penyo ke le tiki teza pu sedi pu za tosa. Pu za tope Emmanuel. Bubui Emmanuel tsaki idino pu za tosa. Pu za ke penyo fe uzebate. Musike mihedinu die ke kripo no pulagaza mikine ke seri ke sedi azanu ke selio asmi donu badi asmi zetuto edipu Jesu Krista penyo vorka tsaki ki zunu vorka tsaki puose ke penyo fe uzebate edipu sa mu po hila sherle shede hila sherda mu tigi khoda ke tigi vodi petakele ko zeke se pengu ke saki anye ko ze si tyo zo tyo ho ke tsa dia ho ha pusa po penyo ke liki dio Emmanuel ke tsa mi ke nye ke se ke tsaki anye ko ze ba zo tyo i ke tsa su me ke metila ke tsa ke khola ke sa dia ho nu mulie si ke tsa tie ke peleme ko we Jesu Krista pele ya li ro ke penyo fe uze bade ke penyo fe uze bade Tigiri kiziri kekuo pujinuba. Mu kekuo to, kajato, pu kekreke nieto. Uko yapie, uko zebata liro. We nipu japutse katsunu. Pu pele ke lianu, pu japutse katsunu. Tepu zide we katsa sasari lady uchepeba. Kidi kenu dosa dyoga. Kidi menga saba dyoga. Kidi nu micheba dyoga. 오메 메뚜모 그츠라 미모존의 디플리시 뭐 그츠페 오차 카츠도메 왜까 토실레데 왜까 비토실레데 시로 끼디니 뿌자 뿌츠 그츠누 맹아바두가 켈루페바두가 니뿌디 하고 기누 우르츠카 사바 텔라카 쪼리 니코제 시티오소티오 이디 지수에 부스 지수 디푸 하할리로 베타킬리콜라 케쿠 아니 고제 스티투게토 하웨 우콜라 케쿠 우고기 모호버스 같게 미해보소
mu ham hi ge zhe ge guo ham hi ge zhe ge te pu bie be ta ge li guo zhe ge su bie u guo ri zhe shi zo we你不被牛咪咪窝个是好吃卡吃我毛里咯，你不的不个吃吃个别了锅子个锅头巴里咯，个锅别无吃被你的呢，即使是几面吃里头，木个里面不是即使是几面吃里个头，喂你不个锅子的是吃里味，我个里面个不你不日本呢，我日本的就不是的，每日 video 个不别个别个是。我过了查巴做节，给给了么呢？看个是就个是为美国不吃了个里呀，对查个做为你别得没写着，你不是别托克什么查个做老为别得没写着，我个好像好了查巴做节，个查吃里头。第几个吧一个不，牛就是克里斯塔拉个天气变子。没想象得到，本没的一个不，下不个车子，个真的个不咧，是个车咧，我你不，你不给你儿子别，下不马头呢，是个掉，本来的那些个天气变，只要为，第一个吧一个不，那一个开一个我们媳妇知道说，一个不是个车咧个对啦，那一个朋友咪玩是说。跟侬多把个子定住些哩，那一个Kekhriesizhüü一个不你不，太富丽的喂，阿个好了白些，给看你不，那给白里面个Kekhriesizhüü，白头个是好侬给后不是发个富丽的，我要没些不侬Lietho就不怎么，你给第一次白下来个掉，那你不个子Kekhriesizhüü，给这些编制不。这边一个自己的，而哈给了耶稣基督上的差样为，阿门。如果你不还，你给别个给对了，如果都是吃里大掉，你个二个丢了给对了，好好自己一的基督不是，木第好诶，哈个啥不？是啦，马基布里，没有么，莫里没有没黑的，你不还好呢？给别个说说，个人面个Kerhüo，给人不没法子他呢不个是，他面个后布里不跳布里来没有么的，你看到数字木的些数，啊个叫，他面个后布里不跳布里来没有的。你看到数字，木的耶稣基督，这的个人面过了生呢，不是。给开给本来面过，耶稣基督不给没些个事，努不给本来负责给这位拉个列吃列，我给普马个挖个列，是说给差切给黑，现在你给列好，让他对了个对了。你不还好卡斯的，你不还好不给别人发记者的，木天面记者的给你不黑脸毛肉休息个子，让他对了个对哦，他个是不，是啦嘛好个子呢，为我卡个啥别我给别人发子，对给些啥事对哦，你自己可不吃毛肉少。你不能不得现在这里拍的，是了，给开我给没些是，好你好Kerhüo，好你好玩个，就好你好给这些是，你不这些吃饱了掉，怕好吃毛肉少。人家们那的，我给做给木个，就我做我木给我给普马个prawa的。Krista ginu ke penyefa ze deci de kokeli hau kakema sape balitio mu ke meje mu ke kuo chale morosho Krista lavo uzele ke mochie jas che bu ki rabi u ke pele pe balidi
Porque khu thekero rie chiu pu japu tsbali tyo po kerakratsa ho ztyo Lietho meko pastor meko diko meko niko pejiri haki ha sheli domo Tsali do tigi kaba hi ko pu baba do ke vi ke mesa pu pi he ko tsaladi hi ko bu ni pu he anu ke pekrodi nze di ti di ko ke lie ke tso ke mela li ki viti hala be jwe ni nyo ko rtsje ke hu bu buri u pe pi ka sapie ntlie nze diti di kokeli hawa na ke metilalie njapu ka tsenu tu ki hele tyo tjo tso hevo ka tako vajova mu ke wako pie pinu se vori ke jova ke li pie ete jatsali ke tyo mu ke jova ke li ginu te fudi lu ke tsalali ke vi nongu meshi ninyo ko krusachi ke hu buburi nze ke tsaka tsenu Kalaliwa molie, tenu te totsadi nze keperomu kertselegetio, no chakrapi hekotsumu hekortsjedi. Yer hakeli Jesu Christa zanu chayawe. Amen. Bo nekrado tsapilie di uke penyefe tsesadi bichipie uko tsese. Seshipo di hiuri tsapilie di jase di kapie uko tsese. Uli tomiko bu nekrada mu di hiu zasadio. Zulupili katamie ke hupuri anu ke penyefe ze ke pekolivi. Zulupili tadi miho uza chazutuya liro. Semie keperkolie retadio mu nie keperkolie modazo shiri nie banu nipu ki chaba nipu ze ker tsabalirvi ke chanu
Kerhüo buri nyakrada mu te hiu pili daro ni pu ze ker chabale ugo Suokhrie ke matado Yakradari tihiri miho mutsole mobaro nije hasaribi.
sonu microbo chile mobile sigazla pe krozatie kerhüo baro se pa sonu palivi 미호 무찌리 모발로 니 베제리 니 제하서리비 미호 무찌리 모발로 니 제하서리비호 니 크다우리 티히우리
好好第一呢个个你看到说，里边自理解，好好阿毛说，第些好好的你过拉努苦个把阿修拉第几的快个咧，他说个少作为，你个好个 preach 怎么个咧 repeat 的。个차츠리도 디기가 바 히고부 바바다 하라 그 대지비 인즈 니녀고 우페피카 사피에 인즈 스데 우카카 사피에 인즈 스데 하포누몰 마포누 츠케 헬리도 인제 디치디 콜라스데 하고 할라 임페시에 Kekhriu buri tsepe nisa, Kekhriu buri tsepe kuasa, hiko bu nke kuasa di, no hiko ze sitio zotio ketsa, hao sedi nu, hupe vi, huketsa, njapu ke vi mietsa, nshiji ke vi mietsa, mu ke mikri mi po, chatapie nshiji tsele ketio, krosas jedi, ke teji bien zedi herhakile Jesu Christa zanu chayawe. Amen. Jésus sẽ mẹ chỉ điều ít giờ liu khu cái gì đi cái thế nhẹ cái gì đi cái thế nhẹ hậu chỉ bên này bữa sửa lại đó cái hura bori Jésus sẽ mẹ chỉ điều cho cái vị bete có Jésus theo sẽ preba cái hura ripo cái nu vô zo về cái đi zere umulie cái mo che Jésus sẽ mẹ chỉ điều wo abu Vonudi akikubia Jesus yemetio ke hurari pos yemetivo sodio ke hurapori Jesus yemetio chasu Mechü Tsali, wo accepte sliedi achadio sodio, wo acceptio ro amhapori prilho. Jesus yemetio, wo abu vonudi akipubia Jesus yemetio ke hurari pos yemetivo sodio ke hurapori Jesus yemetio Jésus che pegno chi dio si dio neso Vose che dio se appruvo di Lietho Jesus ye mezzo vo pose ludio
Jesus也没记掉，我阿不佛努的阿基不必要，Jesus也没记掉，也忽然里波也没记佛所掉。cái tí số ra cái mấy hậu là cái bù bê xe, có thể khăn nó kia liền đấy, mu bút tí cái vít thâu bùa, missionary gọi là cái chát sali cái vít bút tí cái vít thâu về, sau đó có cái gì mẹ cái chát sali đó, mu mẹ cái chát tiêu nu, có missionary gọi là cái chát presa, si mu thalanu, có pastor doctor Ruokuovilie sát bu theja thalau khasa si đó, bete cái gì đi mẹ cái chát sali đó cái Jehovah bu japye ntliye mu nzebaliche. Jehovah bu jipye va pejelie. Mu nkrie mu mejekeliu tsuchi. Jehovah bu jipye meholie. Mu nunepye ntsukeliu tsuchi. Jesus anu chayawe. Amen. Nipu he hanu Kephrü katsanu mi ho se kiti kinu vona liro kori keseli reviewe